Sasa mo ya Nyamira ni gomusayo mo uyuro mugendi bwe pigipigi abeteka gutoka gaitira semetime oigo ase omwesisi bwenseme ya Rigoma Ward asabira abanyakenyoro na kubarangiria sebarasa elio korora amaono gose elio korusie birengererio bya abanyakenyoro igoro yoko kei ogosagano gosogwitwa kwa bana abasaye. Enyene baraza yakorwa somo Nyamira eyekirano no MMC we ward ya Rigoma omoskenya mbega gisesa oyereira yogochukuru barachipara chonse ase ward eyo na kwene kyanga oborendi bwensi asabantu baye ngoikirani wabore matuka make mega yomubere bumusacha sirita Evans Ogari gotoke mete mega chinseme chiga chanya bugoye itukulia lero nigo ebaraza ya nyarako bagekurawa amo na omo SCC we division yega Rigoma asirita Faith Msila oyo ora ebaraza yega kulingolia engane yega kitu yenye imetuleta hapa imetutoa Metamai mpaka hapa ni kuhusu huyu kijana wetu Ogari ni kijana wetu tulikuwa tunampenda Nibikora byagendera ko bikogikirwa kurwase ekenyorekega ase baraze yeiga ya nyarako bage gutwara amabuli amange igoro ya Nyagosira kande binga omoto kale ryo ngoma kwadara ndege akasema kwamba huyu mjukuu wako amenisumbua kamoboli interakie yabo chando tu manyagontebia akamwambia kwamba tutakutana nikwambie juu ya Ugari na hata wakati huu hajamwambia vile amelala pale. Kwa hivyo taarifa iko bamenye kurasa inseme chigani go bagendera ko babakubulia uburendi gotingiwa chinseme chigana nene chingaki cyabutuko ase boigo baganire kwerera bwekirano ikikirete Nyagusira gusiria ubugima bwaye Tabatari, you are leaving us in problems. Because our hold was this. When you were going to Masamba, they have already succumbed. Hakuna mwenye yako hai. So, ningana kulengana mo na Msila nyarako bakubulia abantu bwesokirwa koroboti okonya obotati obwekirano igoro ya Nyagusira. Nataka chief muni organize a meeting immediately with the community policy, nyumba kumi na opinion leaders immediately. Hata kama ni kesho. Tukutane, tupange mawili matatu kuhusu usalama wa area. Ikariki gaboigo gikirano muna bagambia bange kwase division ya Rigoma igo boigo yekirano mono MMC we ward ya Rigoma muskenya mbega gisesa uyuliranga natwe kunyarako baka kurubura kibara chininga sajega elio kunyarako baka kwenekia uweteka ime yorogongoro igam especially Changaga. You've seen people who've spoken here, they are well educated, well learned, maybe the key opportunity. Yoga soga koru Nyabogoye, yoga soga koru Ronge, koru Metamayu. So the road has been good. Epare koru Mochenwa, ya cha Nyabogoye, ya Unchuka, ya Masera, ya na Metamayu. Ilitengenezwa ikakuwa sawa sawa. Maandika kwa ngaba fani wetu warenge serikali wakamente para iko soka Nyansiongo aliange na Riosune osineke maina gaki ginko reporteri getaseni kya wanjete kya Gatembe kuiga asinseme chiga chanya Bogoye ejo chigotoka ase wadega Rigoma ime yebunga ya Kitutu Masabe kaunti ya Nyamira inche gongoro kwa Polycarp okara